Okay, kita buat satu lagi example. Okay, let's take a look at this example pula. Find the limit of hx apabila x menghampiri 1 untuk function ini. Okay, so macam tadilah kita buat from the left dulu. So kita ada limit x menghampiri 1 from the left. Okay, so kalau kita nak buat 1 from the left, kita tengok balik pada function ni. 1 from the left adalah function yang atas. Sebab function 4 minus x square ni hanya wujud untuk x less than or equal to 1. So 1 ke kiri. Okay, so untuk from the left, kita akan pakai function yang 4 minus x square. So again, ada isu tak kalau kita substitute directly? Tak ada kan? So kita boleh terus 4 tolak 1 kuasa 2. Which means 4 tolak 1 lah. So kita dapat 3. Okay, itu baru from the left. Sekarang kita buat from the right pula. So limit x menghampiri 1 from the right. So kita akan pakai function lagi 1. So 2 plus x square. So again, ada isu tak kalau kita substitute 1 tu directly? Tidak ada. So kita pun ada 2 tambah 1 kuasa 2. Maka kita dapat 3. Dan kita dapati dekat sini, cantik. Nilai daripada kiri 3. Nilai daripada kanan pun 3 juga. So since value kiri dengan kanan menghasilkan value yang sama, maka kita katakan limit of fx when x is approaching 1 adalah sama dengan 3. So bila kita tulis sama dengan 3 tu maknanya exist lah. Okay, kalau kita tulis does not exist sebab value dia tak sama. Okay, tapi kalau value dia sama, kita boleh tulis value yang sama tu, iaitu 3. Alright? Okay, so faham semua dengan example-example yang saya bagi ni. So itu sajalah untuk video kali ini. Saya harap membantulah untuk anda study limit nanti. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.